Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир туған Аллах Таала кереметтүү Кур'анда мындай дейт: Я айюхаллазина аману тақуллаха ва қулу қаулан садида юслих лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расулаху фақад фаза фавзан азима. О Алланың барлығына билігіне иман келтірген бенделер, өзіңөр ишеніп иман келтірген Алладан қорққыла. Алладан қорққаннан кейін дайым түз чындық сөзді сөйлегілі. Kimde kim Allah'dan korksa, jana çındıkты söylese Allah'ın günahlarını keçiret, işini oңдойт. Allah'dan korkkan paygambarga baş iген bende en jogorgu жеңишке жеткен болот. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Kim Allah'a jana paygambarga baş ibese, al açık ayqın adашкан болот. Урматтуу мусулман бир турган İmam Bukhari, İmam Muslim özünün kitabında çıkargan Abu Hurayra'dan kelgen hadiste paygambar mınday deyt: An Abi Hurayra radıyallahu anhu annen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal: Sab'atun yuzilluhumullah yevmel kıyame fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Kıyamatta hiçbir kölökö bolboğan kezde Allah özünün rahmat kölökösünü 7 türdü adamdı öz rahmat kölökösünde alat. Alardan birösü ve raculun tasaddaqa bi sadaqatin. Bir kişi şunday sadaka kayrımdılık kılat. Fa akhfaha. Bırak kılgan sadakasın kupiya kılat. Hatta la ta'lem şimaluhu ma sanat yaminu. Kalıverse sol kolu 10 kolu jasagan kayrımdılığın bilbey kalat deydi. Antı verdim, minti verdim de aytı verbe degen söz. Sol kolundu 10 kolun bilet. Bırak aytpa degenle masele bul. Jana İmam Bukhari özünün kitabında çıkargan sahih hadiste Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: Ma min yevmin yusbihul ibadu fihi illa melekan yenzilan feyekul ahaduhuma Allahümme a'ti munfikan halafa ve yekulul ahar Allahümme a'ti mumsikan telefa. Kaçan taң atsa bendelerge taң atkan kezde asmandan iki perişte düşöt. Anın birösü mınday deyt: Allah'ım bergenge berekesin ber. Allah'ım berүүчүгө bereke bergin. Allah'ım berbey karmaganga bir kıyınçılık kattуу sınоо bergin deyt eken. Al dua berip moldokelerden algan bata emes. Perişteler saga dua kılat eken. Allah'ım bergenge berekesin bergin. Allah'ım berbesten bekem karmaganga bir kırsık bergin deyt. Ka'b ibn Ucra degen sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan çıkargan hadiste Peygamberden bu hadisi jetkizet. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kema yutfi'ul ma' nar. Sadaka bendenin katalarını öçürüp jok kılat eken, janıp jatkan ottu su öçürgön siyaktı. Günölerin öçet eken kılgan sadaka kayrımdılığın menen. Sadaka urmatlı musulman bir tuğan biz kede Orta Aziyalıklar, alardın katarında biz Kırgızstanlıklar barmağı organda Kuday dep başlaydı. Başına bir yerde tülö vereyin deydi. Alınay emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akçamdı kaysı bankta jaşıram, kaysı yerde saktayım emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisine bir köngül burada uşul hadiske amal kılalı. Hassinu amwalakum biz zekat. Malыңарды zekat menen kurçap sakta kıla deydi. Malыңарды saktodun en jaksız olu zeketin ber deydi. Vadau mardakum bis sadaka. Orularыңарды Evropaga je İsrailga aparып emez. Orularыңарды sadaka menen darılagıla deydi. Hazır oru bolgan кезде жакшы врачты издейбиz, жакшы дары-дармекти аптекаларды издеп калабыз. Орудун дарылануу, оруларды дарылаштын бир жолу эмне экен?
Дау мардакум бис садака. Ооруларыңарды садака менен дарылагыла. Оору келбестен мурда садака кыл. Купия болгон садака 70 баленин эшигин жабат дейт. 70 балени көрүп койдуңбу сен? Кимге келерин? Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Имам Ахмад өзүнүн Муснад китебинде чыгарган Уммул Айша небизден келген хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай: "Я Айшату, Айша, истатири минен нар вала бишикки тамра." Бир курманын жартысы менен болсо да өзүңдү дозоктон сакта дейт. Бир курманын жартысында Аллах жолунда кайрымдуулук кылып, денеңди дозоктон сакта куткар дейт. Мына хадиске бир көңүл бургуза, урматтуу мусулман бир тууган. Wa innama yastazillu al-mu'min yawma al-qiyamah fi dhilli sadaqati. Uqba ibn Amir пайгамбардан чыгарган сахих хадисте пайгамбар айтат: "Innama yastazillu abdu al-mu'minu yawma al-qiyamah fi dhilli sadaq." Кыяматта бенделер өзүнүн кылган садакаларынын көлөкөсүндө турат экен. Кыяматта кайсы көлөкө турасың? Кондиционер жок, машинең жок. Көрүнүп турган күн 1 миль башыбызга түшөт. Ошол кезде бенделер өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот экен. Кыяматка бир көлөкө кылдыкпы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам садака деген кезде кайрымдуулук эмнени берем, кайсы тыйынды, кайсы малды берем дебе. Мына хадисти көңүл бургун. Пайгамбар саллаллаху алейхи Жабир ибн Абдулла. Аллах таала Жабирден да, Абдулла атасынан да, баласынан да Аллах разы болсун. Ани Наби саллаллаху алейхи вассалам куллу ма'руфин садака. Ар бир жакшылык садака болот экен. Кылган ар бир жакшылыгың бул садака экен. Кандай? Куллу ма'руфин садака ва далал хайр кафаали. Бир жакшы жолго үндөп коюу, ошону кылгандай сооп кылат экенсиз. Моуну кылгыла деп жакшы жолго үндөп койгондук, ошону кылгандай. Ва мин садакатта садакалардан бирөөсү, урматтуу мусулман бир тууган, ифшаис салам. Саламды жайуу да садака экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Балдарыбызга, неберелерибизге саламды үйрөтүп, саламды жайуу бул садака экен. Ала мен арифтал ва мен лам ярифил муслим. Мусулман таанысыңбы, тааныбайсыңбы? Кебирлер өзүгө окшош форма кийингенге салам берет да. Мындай карайт. Ашымы кыска кел салам берсин болот дейт. Пайгамбар айтат: "Сен тааныган, тааныбаганга баарыга салам айт." Бул садака экен. Ва имататул адани тарих муслимин садака. Мусулмандардын жолудан ыза бере турган нерсени, тикенди, бутулканы же болбосо бир ташты алып койдуң жолдон, бул садака экен. Ва иядатул марид. Ооруган мусулманды барып кабар алыш садака экен. Вассаламу алейкум, ооруган адамга барып салам айтып, Кудай кааласа жакшы болуп калса, жеңил болуп кетесиз, жакшы болуп кетесиз. О, жаман болуптур эмес. Кудай кааласа жакшы болуп каласыз, жеңилдеп каласыз, кечегинен бүгүн жакшыраксыз. Ва дуалахту, Аллах сизге шифа берсин, сабыр берсин. Суда дуа кылыш садака экен. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилиги Аллах тааладан кечирим сурап истигфар айтып тооба кылам. Истигфардын, тообонун кабыл боло турган кезинде, жеринде сиңер жаратканга жалбарып, кемчилигиңер үчүн истигфар айтып тооба кылгыла. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه. Алам жараткан Аллах таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган, сүйүктүү пайгамбарыбыздан Абу Хурайра, Аллах таала разы болсун андан, пайгамбардан бул хадисти жеткизет. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Аля кулли муслими фи кулли яумин садака." Ар бир мусулман күнүгө бир садака кылсын дейт. Ар бир мусулман күнүгө бир садака кылсын дейт. Калу сахабалар айтты: "Я Расулуллах, ва ман ютиқ хаза?" Кимнин кудурети, такаты жетет? Күнүгө эле садака кыл десе. Мен өмүрүмдө бир жолу кыла элекмин деген бар да. Кантип күнүгө эле кылабыз? Ким мунун кудурети жетет деп пайгамбар? Кала: "Инна таслимука ал-раджул садака." Ким күнүгө садака кылат, кылууга кудурети жетет деп пайгамбар айтты. Бир мусулманга салам айтууң садака деди. Ва имататул адани тарих садака. Жолдон адамдарга за берген нерсени алып коюу садака. Ва иядаткал марид садака. Ооруду кабар алууң садака. Вигасатул малхуф садака. Бир муктаж адамга машинесин тутуп коесуңбу, жүгүн көтөрүп коесуңбу, жолдон жетелеп өткөзүп коесуңбу, садака. Адашкан адамга жол багыт берип коюу, маршрутка номерин сурады айтып койдуң. Байкуш көзү көрбөй жатат эле, кыйналып сен айтып койдуң. Маршрутка чыгарып койдуң, орун берип койдуң, садака. Ва куллу ма'руф садака. Ар бир сооп иш садака.
Вал маруф, жақсылық деген сөз, урматты мұсылман біліп тұрған, Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала мындай дейді: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху индаллах." Өзіңөр үшін емне алдын ақыретке қылған болсаңар, Аллахның астына барғанда табасыңар. Құдай үшін қылған қыпындай нәрсе болса да Құдайдың астында табасың. Хуа хайрун, Аллах үшін қылған нәрсең ең жақсы. Ва аъзам ажра, ең чоң сауап. Вастағфируллах, Аллах Таалаға истигфар айтқыла. Инналлаха гафур рахим, Аллах кечиримдүү жана мээримдүү. Насалука я Рабб, لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت. Жаратқан Аллахым, иық жұма күнінде бір да күнә қалдырбастан, барды күнәләріңізді кешіргін, қайғы қапаларыңызды жойып, қуанышқа айландырғын, айыптарыңызды жашырып оңдоғын. Аллахым, бір да адашқан күнәкөр бенде қалдырбастан, біз дуа қылған жүрегінде иманы бар, адашып жүрген бенделерге тура бағыт хидаят бергін я Раббал аламин. Аллахым, біз дуа қылған, бізден дуа үміт қылған, бір да иманды ору қалдырбастан оруларға шипа бергін. Аллахым, bir de mazlum Rabbim Allah, Peygamber Muhammed dinim İslam деген üçün japa çekip жатқан, bir de жер жүзінде mazlum қалдырбастан mazlumlarga özüň жардам бергин ya Rabbal alamin. Allah'ım, bir de özüңдөн bendelerden qarızlar bolğan bendelerdi қалдырбастан qarızdan qutuluğa жардам бергин. Allah'ım, imandılardan sanın köbeytin kemeytbegin. Allah'ım, imandılardı sıyluu kılgın korkulbagın. Allah'ım, imandı erkeklerden, imandı ayaldardan, musulman erkeklerden, musulman ayaldardan günösün keçirgin ya Rabbal alamin. Allah'ım, ötkön günölerimizi keçirgin, gelecek günölerden bizi saktagın ya Rabbal alamin. Allah'ım, aşkere kılgan günölerdi keçirgin, kopya kılgan günölerimizi keçirgin. Allah'ım, bilip kılgan, bilbey kılgan günölerimizi keçirgin. Allah'ım, ölüm kelbeste murda barızga tövbe kıl nasip etkin. Ölüm kelgen kezde aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden Resulullah dep iman menen ötüp nasip etkin. Ölümden keyin peygamberin şafaatini nasip kılıp cennatta cemaatimiz menen birge bolu nasip etkin ya Rabbal alamin. Ve sallallahu teala ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve akimus salah.